Evo jedno javljanje iz Londona. Ok, green screen je iza mene, nismo ovo snimili stvarno u Londonu, ali ja sam bio u Londonu na sajmu oceanologije. I moram reći, totalno sam se iznenadio koliko je to veliko. Bio sam ja do sada već na par takvih sajmića, tako bi to nazvao, koja su bila dobra druženja, ali ovo u Londonu je stvarno bilo veliko. Nekih hala dužine 300 metara na 50 sa ja ne znam koga nije bilo tamo od poznatih, ali i manje poznatih i start-up proizvođača iz svijeta oceanologije. Tako da sam tamo sreli se i naravno sa našim dobavljačem Andara, Xylem, YSI, Sontec, no šetajući sajmom mogao sam vidjeti različita autonomna podvodna vozila, sustave za pozicioniranje na otvorenom moru, nešto što bi nama u Hrvatskoj moglo biti uskoro i vrlo zanimljivo. Možda dođu i naše vjetroelektrane konačno na Jadranu. Znači, ako vas zanima kako postaviti nešto na otvorenom moru, mi u Primotroniku već imamo takvu opremu, ali možemo vam pomoći i u savjetovanju kao da se obratite, što vam je važno. Dođite, pitajte, a ja sad se idem skloniti sa ove kiše ili sunca ili više ne znam kakva je moja pozadina iza green screena.